invite chibai vekule tun tuma po hian sap tong itana tangkai le nge turte kan zir ho le ton ani tun tuma hi chonin so na le chana kan thlur bing le ton ani tuna video mai mong hianin pakhat na le pahni na pathum na pali na te hi voini the ko lo soinga voini ka soina karbolin lo se tum very manem. Is it going to rain today? Is it going to rain today? Voin ru asur melem. Yes, there is a chance of rain in afternoon. Yes, there is a chance of rain in afternoon. Oh, chonhulama chuanin ru asur mel tina ani mai ni. Number pathum na, how hot is it outside? How hot is it outside? Omje chu pon lam alumem tina ani mai ni. Number palina, it is about 85 degree Fahrenheit. It is about 85 degrees Fahrenheit. Omje chu 85 degree Fahrenheit in alum tina ani mai ni. Hemi asad zong alum zong te kan soina khanin degree le Fahrenheit hianin kan soi thin trom. Ola tuna chuan pakhana tang palina hi voi khat theu kalo soileng o karolin lo soi tum rai manem. Is it going to rain today? Voin ru asur melem. Yes, there is a chance of rain in afternoon. Oh, chonhulama chun ru asur mel. How hot is it outside? Pon lamalumem. It is about 85 degrees Fahrenheit. 85 degree Fahrenheit in alum tina ani mai ne. Tuna chuanin miso part kalau soinga sub part in amalo sore manem. Voin ru asur melem ani chuan. Okay. Oh, chonhulama chun ru asur mel ani chuan. Okay. Pon lamalumem ani chuan. $85 degree Fahrenheit in alum ani chuan. Okay, very good. Ole. Tuna chuanin kaiman so na kalau soinga achana hi nang malo sore manem pakhan na le pathum na kalau soinga pani na le pali na soiro. Is it going to rain today? Very good. How hot is it outside? Ew, van thiam ve thiam lutuk. Kan zir chun som le ma hianin comment lama zona mi pakhathi mi soda choi tuyo dia sap tonga kan soida turkha atop bera hianin he video top na hianin kalau soidon ani ti chon he ka YouTube channel hi ilo subscribe tilon chen khoi takim lo subscribe sala ti chonin mamo turangai share ithen te na po he ka YouTube channel le video hi mi lo share sak ve chur chen ka som tak se cheni ole zir chun som chen o pangana. Is it cold today? Is it cold today? Voina votem. Heta chuna vote khop mai in lama te hianin nangma ni lama te hian vote vem vote ni chen comment lama yes lo sikro parkuna. Yes, you might need a jacket. Yes, you might need a jacket. Omje chu oh jacket imamo mai thainia tina ani mai ni. Ti chuanin number prosarina, what is the forecast for tomorrow? What is the forecast for tomorrow? It's mean naktu khochin hi enge ni angle emo naktu ki ni ko thangem nge ro surdon khatia soilok na enlok na te pong ding chu khatiang kha forecast hi ani ni he thumal hianin asoi tum chu khating sikle sa naktu ka lo omdan tur soilok na kha forecast enlok na te pong ding chu. This one number parina, it is supposed to be sunny. It is supposed to be sunny. It's mean ni ko athat mel tina ani mai ni. Ole pangana tanga parina hi voi khatheu lo soileng oh karolin lo sei very manem tem to thade ro. Okay. Pangana, is it cold today? Voina votem. Yes, you might need a jacket. Oh, jacket mo mai thainia. What is the forecast for tomorrow? Naktu khochin hi enge niang le. 8. It is supposed to be sunny. Ni ko that mel. Tuna chuanin zo na hi kaiman kalo soinga and then you will say the answer, okay? I will say number 5 and 7, you will say number 6 and 8. Don't be shy, okay? Number 5, I will say, is it cold today? Very good. What is the forecast for tomorrow? Ifan soi thafe. Soi thal duga kapu sokolom le. Zir chun zom selang oh ha toem.
number pakona atanga som pani na hi voini thek lo sei le o ti chuan ka ruala voini ka soina lo sei ve tur chen ka som tak se cheni number pakona when is the next bus when is the next bus omje chu next bus hi engti ka nge alo kalang le ti na kha ani mai ni hai chu bus hi konga ilo ngak ta taxi mote hatiang kha khatiang huna khan hetiang hianin I thian te khai zo thaini I pa te emote tro when is the next bus emo when is the next taxi di mai tur ni so number somna it is in 15 minutes it is in 15 minutes omje chu minute som panga nu vela alo kalang emo minute som panga nu alo kalang tina ani mai ni so number som khana how do I get to the airport how do I get to the airport omje chu engtinge airport ka kal theng le tina ai mai ni emo heting hian kan soi thani how do I get to the airport la po enang bus station ang chi te railway station ang chi te po kha kan kal du na mun kha airport aya hianin kan mang thai ani chun som pani na you can take the subway you can take the subway omje chu lei noi railin ikal thayang tina ani mai ni subway ti chu hay lấy nuôi rail te lấy nuôi liều thầy thì point suy ra kan suy sol om lo fe ole pakwan ra som pani na hi mong changin kalau suy do na ti chuanin karolin lo suy ver manem when is the next bus it is in 15 minutes how do I get to the airport you can take the subway suy rang em rang lo tro ole tuna chuanin pakwan na le som khana zo na hi nang man soi ve toro ti chuan som na le som pani na hi keima in kalo sei to do ni are you ready let's go sei ro le pakona it is in 15 minutes you can take the subway okay let's change I will say number 9 and 11 and then you will say number 10 and 12 okay when is the next bus how do I get to the airport Very good, my son. You improve a lot, okay? Never give up. It's out to him. Right out there, so ni tong oh. Som pathum na tanga som paruk na hi voi ni theu klo sei lenga ti chuanin voi ni ka soina ka rolin no sei veler manem. Can I buy a ticket here? Can I buy a ticket here? Je chu heta hian ticket ka lei thei ngem ti na ani mai ni. Heta hian kan hria tur chu ticket ilai tur kha chip chiar zo kini sei du ni chuanin can I buy a bus ticket here emo can I buy ngeneng a air ticket here tiang po hin sei thei ni tro khachunang ma thu thu tin mun zir khanin sei top top mai ro sakmi asu sompalina yes at the counter over there yes at the counter over there omche chu oh sulai counter asu ni lei theyang ti na ai mai ni ichuanin what time does the train leave what time does the train leave omje chu dar engza ta nge real hi chu a emo dar engza ta nge real hi chu don ti the point kan soi theng chu som progna it leaves at 7 p.m. it leaves at 7 p.m. omje chu dar sari a chuak emo dar sari a chuak don ti na ani mai ni Thiam okay tuna chuanin voi khathek lo soi leng oh karolin lo soi veroi manem can I buy a ticket here heta ticket ka lei thei ngem yes at the counter over there oh sulai counter asun lei theyang som pangana what time does the train leave daring sa tang real hi chua som pruna it leaves at 7 p.m. dar sari a chuak ti na ani mai ni her time no it is not difficult okay I will say the question 13 and 15 you will say 14 and 16 okay can I buy a ticket here very good what time does the train leave wow you improve a lot okay please say number 13 and 15 I will say 14 and 16 say number 13 yes at the counter over there it leaves at 7 p.m. very good ti chuanin atop na atan som pasari na tanga som ni na thleng hi lo zir le lo kang oh it's out of fear in karing ma se tlebin han tang mar deula tlem thu mar de role thok te han la deula ole ole
som pa ser tanga som ni da hi voi ni theu kalo soilenga voi ni ka soina ka run lo soi veram hanem. How much is a taxi to downtown? How much is a taxi to downtown? Je chu kho chu nga taxi chul man hieng san ngia ti na ani mai ni. Number som pre na it is about $25. Is about $25. Dollar som ni panga vel ti na ni mai ni. Ni chuanin atirak soi ta kha choi tuyo tia misawa kan soi theidan tur chu enjoy your meal ti mai tur ani. Heta hianin breakfast ten ya lunch ten ya dinner ten ni chuanin enjoy your breakfast emo enjoy your lunch enjoy your dinner ti mai tur ani. Ti chuanin som ni na zana hiani I thian ten in na lo leng ta mang tha o tia kan soina khanin sleep soundly tiang hian kan mang thai ani. Ole som pa seri tanga som ni da hi voi khat ka soi lenga ka rul no sei veram hanem. How much is a taxi to downtown? Kho chuan taxi chuan man hieng zat ngia is about $25. Dollar som nga ni chuan is about 25 ni dollar win $50 ti mai tur ani. Ni chuanin choi tu yo te kan soina khanin enjoy your meal chuanin sleep soundly mutui o ti ani mai har salo tro. Ole tun tuma ero I chuanin mizo part I will say and then you will say English part, okay? Kho chunga taxi chu man ing san ngia ni chuan. Okay, very good. Hemi kho chung kho pui chung ang chi hi chu downtown ti tur ma. I chuanin dollar som ni panga vel ani chuan van soi thiam ve choi tuyo ni chuan. Okay, mutuyo ani chuan heu van soi tha ve. Ole tuna chuan mi ching ro atto ber natan ka tu ber ka so dang cho mi ching ro le arte mi ching oi lo choi tuyo ni chuan how to say in English. Van soi tha ve ka mon chi bai lok che high five bok. Okay, ole tun tuma hian zona zona le chana hi som priet kan sira ti chuan som pakona le som ni dai ro hi chu zona chana te anni chuwang chuanin voina kan zir zong hi lo ennon la ti chuanin en pa po khanin lo sei ve nge tur cheng ka som tak che ni. Ole tun tu matan chuanin heta hian du tok phutang next video kan hule don bye bye.